ni tak su ngai ho zo sil bon chaw ni tak pha tu ni tarik som le thum February kumsan ni le som ni lenga ni hui ni tak su ala ngai khom ki ditiu za ni tarik som le ni tha thani kumsan ni le som ni lenga ni tak lamda gu pm velin MMT ki kap na PDA CDF CNA CNF lama minga thi mi somwal ki sukha hidan thutut chun again ki thi aki gen be na chun zogamgal satte kuma ki sukha lo tin aki gen ki thi tamu operation ki bolna PDF million thina alatu koi zani tarik somni tha thani kumsani le somni lenga ni laini ni taka military junta sipai ten tamu township upsunga pantha pandale aking vela counter terrorism operation a bol now in PDF million thina atukun amauti apadin vanmat chak meithal le achang banghem za le aldo kitui North Korean Russia government Ronglen sangni api hidanin South Korea defense military in again hi Russia ki thupina chi thajing North Korean sipai tamzo so lutgu hi ballistic missile le Ronglen le pi gu hi danin South Korean North Korea chunga ngona bol hi Ukraine advancement block dinga Russia sipai oblast bi lami singkhale sangni wal aumun North Korea sipai le hun khop hidan nakigen hi Pakistan sipai ten zani ni laini Jammu and Kashmir control LOC in the post unprovoked firing mangin case file dan abot sia hi jikun phulak na nein Pakistan sipai te alakap kitui Pakistan lama pat athi le kisukha he chin hilo security officer ten Myanmar sipai te thina tuktin again tho hi India army ten ji thui confirm hilo in akigen hi ji dan bot sia Krishna Gati sector ki kap tu na hi India army pani IED ten thina tu jigu thil tung hi nakigen hi tarik som lekha tha thani kumsanil somni lenga Manipur president rule dinga hitai ti home minister office apadin Thusuak in again hi Manipur cabinet suspendable tawin gup sung president rule to chengkhom ki dingin kit taw he Manipur chief secretary PK Singh in state BT pilwang taka ding le thu he chin lo thu thak le thu thang dik lo ki gen te jika bui lowa chamna le munna subei theding thuleng chum te pat pilwang dingin totna abol hi chief secretary na gen kina chun channel chuma thudik lo theja komte mi pi subuin lau thongna pingsak hi tin algen kit hi mimal le pol mina gam tatna ne pilwang lo taka buina bol gule khusung subui gu te le thudik lo phu kom thua buina tung theding te kuman theza lo ding dot na le abol kit hi tigula toite hi danum lo banga toile khutang buina pingsak the hi danin atak lang hi thusua dikle diklo he chin na ding government in control room ki bolin ji chu hi le 24x7 a thu he the hi jikin state mi pi ku hi le thu thak le information khat pen adik le diklo kan chin theina ding hi danin ki gen hi control room number hi le 9485280419 thu he the ding hi chamna le mu na le dan le thupi hi kembida panla khom poimo hi dan ata langin buina le thagum suna pingsak gute apat kuma pilwang chidin government again hi thagum suna le buina bol gute chunga dan dung je khautaga thutan hi dinga hi tin again hi chief secretary in community puitu te civil society organization sa ho puitu student organization le hu le tuite pan khoma chamna le munna le nam chum te kimun tuna tungding kinna dinga pan la khom ding in dotna le abol hi chief secretary chun again kin na chun ku hi le ki he thim tuna le state hoi jok na dinga khang to na poimo ma sape na hi tin le again be ki thi thuthak le information adik le diklo he chin na dinga state mi bi ten control room a hi lo le akisai pi tu thunei tu te akinai pi te pat kan chin ma saringin dotna abol hi government Manipur ha na ding le chamna le munna kipum khan na dinga theitop su dingin kal sun gu hi danin akigen kit he tunta ga dinga news ing ngai tha theu ji chan choi tan din en te la bon num le mangpha